So we are at Downey अहिले अनि this is a full off-road test for the Punch EV अनि I'm so surprised as to how this car performs in stress. Like you can see me going through this road पछाडि BYD 82 we just got ahead of it अनि हाम्रो पछाडि चाहिँ we have तीनटा Scorpios अनि एउटा Photon को Tunland I guess अनि yeah, we are staying ahead of the pack. I don't know how this car manages to do it. The ground clearance has helped it a lot. This car is taking it like a breeze. मतलबै छैन के off-road को, no matter like how you take it. Yeah, so अहिले range I'm in city mode right now किनभने economy mode मा चाहिँ खासै power दिदैन रहेछ off-road मा. Like power lag चाहिँ feel भएन तर like हुन्छ नि अब बम्प्सहरुमा we need like quick power नि त त्यसको लागि स्पोर्ट मोडमा राख्नु भनेको it would be a bit overkill for this road अनि so medium option भनेको city mode भयो. It's not a city off road option हुनुपर्ने हो like for a better traction or something तर what can you expect हैन अब the car does its job. अब यो भन्दा नराम्रो नेपालको बाटो हुँदैन. You can take it anywhere के यस्तो हो भने अब I don't know about Manang or anything म त्यहाँ गएकै पनि छैन. I want to go on a ride to Manang तर see this road is so tough के म अर्को like even in a manual car मा अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो होला यो स्ट्रेच किनभने like clutch in clutch out gears यताउता गर्नु पर्दाखेरि तर being an EV it gives you instant power अनि अर्को भनेको चाहिँ you guys don't need to worry about anything के बाटोको टेन्सन छैन किनभने ग्राउन्ड क्लियरेन्स बढी छ हैन. I don't need to even worry about the battery getting scratched or anything किनभने यसको हाइटसम्म भ्याउँदै आउँदैन के अब त्यतिको ठुलो त देखिन्छ नि त जसरी पनि आँखामै. So yeah, up until now it's very good. I've dropped like significantly अहिले 97 मा पुग्यो मेरो battery status. अब it's showing that I'll reach by 2:47 2:46 PM अहिले 1:16 भयो. Let's try to beat the Google Maps once this road is done. 48 kilometers बाँकी छ अनि अहिले ओडोमिटरमा 97 को रेन्ज देखाइरहेको छ इन सिटी मोड. इफ आई ड्रप इट टु इकोनोमी 100 छ अनि एसी अफ गर्यो भने चाहिँ 111 छ. बट यस्तो बाटोमा त आई निड एसी नभइकन हुँदैन बट कम्फर्टेबली पुग्छ मजाले यो बाटोमा. ओ माई गड आई क्यान नट सी नथिङ म्यान. कस्तो धुलो हो के यो भन्दा लाइक डिफिकल्ट बाटो त के होला र यार फर एन इभी. Yeah, so I think this car like passes the off-road test मजाले I think है. अब I don't need to care about the battery or anything के. Main issue भनेको त EVsहरुसँग we want to go slow because we don't want to damage the battery of the car नि त. It doesn't matter as much यो गाडीमा चाहिँ it seems. So I don't know where we've reached. Just we're going and sooner or later we'll reach there. 1 hour 23 minutes. So I hope we can reach there by 1 hour. Let's see what happens. I think off-road अब बिस्तारै सकिँदैछ जस्तो लाग्यो. They're saying us to stop. Off-road wild off-road छ तर त्यस्तो गाह्रो भएको छैन. गाडी is stable. Like road is bumpy तर बम्पी रोड्समा पनि त्यस्तो खासै फरक परेको छैन. आई मिन द क्याबिन नोइज त छँदै छैन. लाइक इट्स लाइक लेस देन 10% भनौँ क्याबिन नोइज. अनि फुल अफ रोडमा पनि इफ आइ एम पुटिङ माई फ्लोर टु द लाइक इफ आइ एम पुटिङ माई पेडल टु द ग्राउन्ड आई एम नट ह्याभिङ एनी इस्युज. सो भर्खर एउटा डेन्जर अफ रोड सेक्सन थियो खिच्ने बेलासम्म सकिसकेछ बट देन स्टिल या. सो आई थिङ्क हामी दाउनेको उकालो चढिरहेको छौँ. So अब off-road patch मा I'll see you guys. Yeah, so dirt patch आएको छ भर्खरै. It's way bumpier than I thought. अनि बाटो चाहिँ बस्दै रहेछ यो दाउनेको उकालोको बाटो तर I think it's not a problem for the Punch EV. अनि like it's handling the off-road like a champ हैन. ग्राउन्ड क्लियरेन्सले हेल्प गरिरहेछ अहिले द बिग ग्राउन्ड क्लियरेन्स हैन. अनि यसले चाहिँ लास्टै हेल्प गरिरहेको छ कि रेस्पोन्स यति पनि चेन्ज भएको छैन.
and my battery has dropped up to 50%. Yeah, so I have dropped 30% battery from भद्रपुरबाट यहाँसम्म 30% ड्रप भएको छ अब अरू बाटो चाहिँ इट वाज सो गुड होइन लाइक अप अन्टिल दिस पोइन्ट अनि अफ रोड चाहिँ लाइक इट्स ह्यान्डलिङ इट लाइक ए च्याम्प के क्याबिन नोइज खासै छैन अब आई डोन्ट नो हाउ मच यु गाइज क्यान हियर इट अर नट तर लाइक आई क्यान ओन्ली हियर सम ऱ्याटल के डोर कार्ड्सको ऱ्याटल अलिकति आई क्यान फिल अरू त खासै त्यस्तो त छैन So as you guys saw, the Tata Punch, it passes the off-road test with flying colors. I am so happy with this car, you know. Like म यस्तो राम्रो छ यो गाडी भन्ने एक्सपेक्टै गरेको थिइनँ के आई एम जेन्युइनली सक्ड के किनभने मैले उता काठमाडौँको बाटोमा चलाइरहेको हो होइन अब आई डोन्ट नो आई डिडन्ट नो नि त यस्तो राम्रो छ भनेर यो गाडी तर इट क्यान गो एनीवेयर म्यान इट क्यान गो एनीवेयर के that's the confidence that the car has given to me. So yeah, I'll catch you guys in the vlog, and I'll catch you guys in the vehicle review that we're going to do hopefully in Palpa ko Rani Mall ko agadi. Yeah, त्यही हो अहिलेको लागि. So we're stopping for I don't know what reason. त्यहाँ अगाडि ढुङ्गासँग झारिरहेको रहेछ अनि त्यहाँ स्टपिङ होस् ढुङ्गाहरू झरि पनि रहेछ there's a dozer JCB that's all. So yeah, I'll see you guys back in the car.